بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون آمنت بالله صدق الله العظيم. Padişah ayal aytты, ey menin kеңешчилерим, мага кадыр бактуу bir kat geldi. Albatta al Süleyman'dan. Al Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү boorukер Allah'ın atı menen başlayayım dep жазылыптыр. Boş көтөрбөстөн, мага каршы чыкпастан musulman bolup baş ийип келгиле. Ошондо баягы падыша аял айтты, Билкис өзүнүн кеңешчилерге мага кеңеш бергиле, мен бир чечимди кылбаймын, силер кеңеш бергенге чейин, силер катышпасаңар мен чечим чыгарбаймын. Алар айтышты, биз күчтүн жана катуу урушкан урушчак элбиз, өзүң карагын кандай чечим кылсаң. Анда баягы аял айтты, албетте падышалар бир башка бир айылга келсе, аны талкалайт, жана алардын урматтуу, сыйлуу адамдарын кор кылышат, жана ушундай кылышат деп айтты. Мен силерге, мен ага бир белек берип жиберемин, жана караймын, менин элчилерим кантип кайтып келет экен. Кийин Сулайман алейхиссаламга элчилер келгенде, Сулайман алейхиссалам айтты, силер мага мал мүлк менен жардам бересиңерби? Алла Таалам берген байлык, силердин байлыгыңардан мага берген байлык жакшыраак. Силер өзүңөрдүн белегиңер менен өзүңөр урсан болосуңар. Сен кайткын аларга, ага барып айткын, биз ушундай бир аскерлери менен келебиз, алар ага каршы чыга алышпайт. Аларды ал жерден корбогон абалда, басынган абалда кууп чыгабыз. Бул Намл сүрөсүнүн 29 аятынан 38 аятка чейинки аяттар. Биз өткөн сабактарда Сулайман алейхиссаламдын кыссасын окуп атканбыз. Сулайман алейхиссалам пайгамбарлардын арасындагы өзгөчө пайгамбар. Аллах субхана ва таала ал кишиге падышалыкты да берген. Падышалыкты берген, көптөгөн байлыкты берген, чоң бай падыша пайгамбар болгон Сулайман алейхиссаламдын кыссасын окуп атканбыз. Анан ошол жерде айтканбыз, баягы Саба деген коомдон бир кат келет, бир кабар келет. Хут үпүп жок болуп калып,
мен силерге кабар алып келдим. Саба деген жерде бир падыша аял бар экен, ал күнгө сыйынат экен деген кабарды алып келет. Анан Сулайман алейхиссалам ошолорго кат жазып жөнөтөт. Өткөн сабакта кат жазганын айтканбыз, кат жазып жөнөтөт. Анан айтат: "Изхаб би китаби хаза фа алқихи илейхим." Менин китебимди алып баргындагын, аларга таштагын. Сумма тавалла анхум. Кийин артка шегинген. Фанзур маза яржиун. Кийин алар кантип жооп берет, күтүп тургун деген эди. Бүгүнкү сабакта ошол кат боюнча Аллах субханаху таала бизге маалымат берип атат. Анан кат барат. Кат кантип барат? Аны Аллах таала өзү билет. Кыскасы Кур'ан-ы Керимде аны айткан эмес, себеби Кур'ан-ы Керим зарыл болгон нерселерди айтат. Майда чүйдөнүн баарын айтпайт. Кур'ан-ы Керим фасахат, балагаттуу китеп болгондуктан көп нерсени үзүп, зарыл болгон, керектүү болгон гана хидаяттарды айтат. Анан ошол кат келгенде баягы падыша аял Билкис катты алып мындай дейт: "Калат я айюхал малау." Эй менин вазирлерим, эй менин жакындарым, инни улкия илейя китабун керим. Мага ардактуу, кадыр барктуу кат келди дейт. Я айюхал мала. Мала деген сөз балдар бул жам сөзү. Бунун муфрады жок. Бунун лафзда муфрады жок. Жамушне колдонот. Мала дегени ошол мала ямлау дегенен алынган. Мала ямлау деген сөз толтуруу деген сөз. Бул ошол акылы толгон, жакын, саясатты билген жакын адамдарын айтылат. Я айюхал малау деп не деп атат? Менин жакын адамдарым, жакын кеңешчилерим, вазирлерим, инни улкия илейя китабун керим. Мага ардактуу, кадыр барктуу китеп келди деди. Демек, не болду? Китеп жетти. Китеп жеткенде ошо китепти карап туруп Билкис айтты: "Инни улкия илейя китабун керим." Китап жетти, кат деген сөз. Керим деп сыфатын айтып атат. Керим дегени кадыр барктуу дегени. Кадыр барктуу, ардактуу дегени. Кур'ан-ы Керимде да Кур'ан-ы Керим дейт. Каламуллах, каламу шариф, керим деп айтылат. Бул ошол ардактуу, кадыр барктуу, иззаттуу китеп деген сөз. Айтты, бул жөнөкөй китеп эмес, бул некен кат эмес, ардактуу, кадыр барктуу китеп экен деди. Бул китапты, катты эмне үчүн керим деди? Уламалар айтат, себеби Сулайман алейхиссалам бул катты жазып, каттын үстүгө мохур баскан эди. Китепти, катты жазып, үстүнө мохур басып, печат басып, аны жөнөтсө, бул ошол адамды сыйлаган болуп эсептелет. Ошол адамды кадырлаган болуп эсептелет. Ошон үчүн айтты, мага бир китеп келди. Илейя улкия илейя китабун керим. Бул китеп керим. Ардактуу, кадырлуу, барктуу китеп келди. Себеби не кылган эди? Катты жазып, үстүнөн лифафаны кийгизип, баягы конверт салып, конвертке анан үстүнөн мохоруну, печатын баскан эле. Ошон үчүн айтты, инни улкия илейя китабун керим. Демек, Аллах субханаху таала бизге ошол Сулайман алейхиссалам менен Билкистин ортосундагы окуяны айтып, бизге хидаят берип атат. Бул кат жазганда, бирөө менен байланышканда кандай адептерди эске алыш керек. Кур'ан-ы Керим ушундай китеп бизге керектүү хидаяттын баарын берген. Кур'анда бир эле намаз оку, орозо карма, жихад кыл, жакшы сүйлө деп эле койбойт. Кур'ан-ы Керим баштан аяк хидаят китеп, кайсы тармакка, кайсы жерге эмне керек болсо, ошонун адебин үйрөтөт. Бул жерде Аллах субханаху таала Сулайман алейхиссалам менен Билкистин окуясын айтып, ортодогу ошол катты китабат экөө жазышып атат бири-бириге. Ошол мамиле кандай болгон, ошол акыбалды Аллах таала бизге баяндап, бизге хидаят берип атат. Биринчиси, ошол кат жазганда экинчи тарафты урматтап, сыйлап жазылат. Экинчиси, ошол катты таза жазып, үстүнө мохур басып, печат басып беришлик, бул ошол адамдын урматтуу, кадырлуу, барктуу экендигине не болот? Ишара болот. Үчүнчүдөн, ал келгенде адам баласы жөнөкөй кат эмес экен, бул жакшы кат экен, берген адамдагы жөнөкөй эмес экен деп аны кадырлайт. Анан жөн эле бүктөп бирдекен жазып берип койсоң, аны окугусу да келбейт, ыргытып бериши да мүмкүн. Конверт менен келсе, üstüne peçatı olsa an fulan dese oho deysin. Falançıdan geldi dese ne olur? Adam balası başkaça mamule kalaydı. Buga жооп жазыш керек дейт.
Ошон үчүн Аллах субханала таала кете бизге айтып атат: "Qalat ya eyyuhal mela'u" Ey menin kеңешчилерим, ey menin жакындарым, "Inni ulqiya ilayya kitabun kerim" Мага кадыр барктуу кат келди. Кадыр барктуу, салмактуу кат келди. "Innahu min Suleyman" Albatta al Süleyman'dan geliptir. Süleyman İbni Davud aleyhisselam. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Бұл хат балдар 4 мазмунда болған. 4 несени камтыган ичиге. Биринчиси иннаху мин Сулейман, экинчиси бисмиллахиррахманиррахим, үчүнчүсү алла та'алу алейя, төртүнчүсү вa'туни муслимин. 4 несени жазган, кыска нуска менен бүт бардыгыны камтыган кат болгон. Мына ушуну фасахат балагат деп айтылат. Кыска сөз менен өзүнүн максатыны кеңири түшүндүргөн нерсени фасахат балагат деп айтылат. Süleyman aleyhisselam bir padişah, ikinci padişaha kat жазып атат, болгону 4 cümle. 4 cümle менен бардыгыны не кылды? Түшүндүрүп койду. Айтты, "Innahu min Süleyman" биринчиси. Албетте бул Süleyman'dan dedi. Мына ушундан уламалар айтат, кат жазганда эң биринчи адам баласы өзүнүн атын жазыш керек. Сен кимсиң? Кимдин баласысың? Аты жөнүң ким? Фамилияң ким? Жазышың керек. Бул адепке кирет. Биринчи жазганда не кылыш керек? Адам баласы өзүнүн атыны жазыш керек. Паланчы, улу паланчы, паланчыга кат жазып атамын деп. Эң биринчи адеп ушул, кат жазганда, бирөөгө жазганда албетте сөзсүз түрдө өзүңдүн атыңды жазышың шарт. Андай кылбасаң болбойт. Бул Курандын дагы адеби, ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы адеби. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Кисрага, Кайсарга, башка падышаларга, Нажашиге кат жазганда бардыгында Мухаммад мин Мухаммад Абдуллах ва Расулихи иля Хиракил, иля Азимур Рум, иля каза деп жазган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ошол доордогу падышаларга Мухаммад Алланын элчиси, бендеси элчиси саллаллаху алейхи ва саллам. Хиракилга, Румдун падышасына, Фарстын падышасына деп кат жазган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ошон үчүн кат жазганда, бирөөгө жазганда сөздүн башында эң биринчи сен өзүңдү тааныштырышың керек. Сен кимсиң? Анан кат жаз. Көп адам кат жазбай жазсат, бирок аты жөнүн жазбай коет. Такыр жазбай коет. Бул туура эмес нерсе. Ошондой эле кээде WhatsApp'тан жазат бирдекелерди. Сен кимсиң деп сурагыңа туура келет. Биринчи жазганда мен паланчымын деп анан сөзүн баштап, анан суроосу, анан айтадыган максатка киришиш керек. Өзүн тааныштырбай жазган бул туура эмес нерсе. Демек, адеп бирөөгө кайрылганда, бирөөгө кат жазганда, устаздарга, улуг адамдарга, алымдарга, падышаларга, жетекчилерге, ким болбосун, досуңа, бүт баарына кайрылганда эң биринчи сен өзүңдүн ким экениңди тааныштырышың керек. Мына ушул аяттан билинет, иннаху мин Сулейман dedi. Албетте ал Сулейман ибн Давуд алейхиссаламдан кат келди dedi. Ve innehu bismillahirrahmanirrahim. İkinci cümle. Al başladı dedi. Elbette al hattı başladı. Merimdүү boruker Allah'ın atı menen. İnnehu bismillahirrahmanirrahim degenden ulamalar aytат. Katka ikinci yazıladırgan nerse bismillahirrahmanirrahim olmuş gerek. Bismillahirrahmanirrahim dep andan keyin katты başlaysın жазып. Andan keyin maksatка kirişesin. Demek Bismillahirrahmanirrahim yazışlık bizim peygamberimize çeyin dele Süleyman Aleyhisselam'dan doğrudan beri aytılıp geldiğin nerse. Demek Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Oşonda ile Allah'ın ismi murdağı dinlerde daha uşundup koldangan. Kur'an-ı Kerim'de usul jerde gana innahu min Bismillahirrahmanirrahim dep kelgen. Başka uçurlarda iki sürenin ortasını bölüp duruş üçün gana düşkün. Iki sürünün ortasında ayırmanı bölüp duruş için Bismillah kılıngan. Alemin 100 bolup kelgen jeri bizden Hanafi mazhabda ne olup? Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Şavafilleri mazhabında Fatiha'da dağın 100 olup. Allah'da Fatiha'da dağın Bismillah Fatiha'nın 100 bolup septiler. Bizde 100 emez. Alemin Suratun Naml'da bu jerde Bismillahirrahmanirrahim bu neken Kur'an-ı Kerim'in bir cüzü. Demek kat yazganda birinci yazasın ben falançı dep andan keyin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah'ni özün жазса да болот балдар.
Bismillah'ını okusa da болады. Bismillah'ını жазса da болады, оқып қойса дағы болады. Анан Бисмиллахир-рахманир-рахимди кат жазып атканда алдыңдағы адам кафир болса да жазса бола берет. Сулайман алейхиссаламдын окуясында Билкис кафир эле. Малика Билкис кафир. Кафирга кат жазып атат. Сулайман алейхиссалам иннаху бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кат жазып атат Хиракилга, Хисрага, Румга, бардыгы да бисмиллахир-рахманир-рахим деген. Түшүнүңөрбү? Ошондуктан бисмиллахир-рахманир-рахимди кафирга дагы, башкага болсо дагы жазса боло берет. Бирок уламалар айтат, эгерде кат жеткенден кийин баягы адам баягы катты кордосо, таштанды болуп мусурда калса, жыртып салатыган коркунучу болсо, андай учурларда бисмиллахир-рахманир-рахим жазбай эле окуп койсо болот дейт. Бисмиллахын жазбайт, бирок окуп койсо боло берет. Түшүнүңөрбү? Сөзүн башында бисмилла менен башталган иште береке болот. Кат жазасыңбы, китеп окуйсуңбу неме? Ошон үчүн сөзүн башында айткан болсоң, жетиштүү. Ошону жазсаң да жакшы, жазбай эле окуп койсоң дагы боло берет. Анан экинчи адам дагы не кылыш керек? Окуп коюш керек. Бисмилла жок болсо, бисмиллахир-рахманир-рахим деп анан катты окуш керек. Бул катты окуштун дагы адеби балдар. Ошон үчүн мынабы Индиянын алымдары эме кылган. Бисмиллахир-рахманир-рахимди бир доорда баягы кафирлар, хиндулар менен мусулмандар кагылышып урушуп, уруш болгондо бисмилла деген китеп баягы кагаздарды алып жырткан учурлар болгондо, алар бисмиллахир-рахманир-рахимди хуруфул абжат менен эсептеп туруп санын чыгарган. 786 деген. Билесиңерби? 786 деген тамга бар. Араб тилинде 7, 8, 6. Ушул 786 бисмиллахир-рахманир-рахимдин немеси белгиси бул. Аламаты, белгиси. Түшүнүңөрбү? Ошол кор болбосун, Аллахтын аты жерде калбасын деп 786 деген тамганы булар не кылышкан? Хуруфул абжаттан эсептеп чыгарышып, жазышкан, колдонушат, азыркыча колдонушат. Бул дагы жайыз балдар. Бирок бул бисмилла эмес. Бул бисмилладын каймакамы да эмес. Бул бир гана аламат. 786 деп туруп кат баштаган болсо, мен буну бисмилла менен жаздым, сен дагы окуп атканыңда бисмиллахир-рахманир-рахим деп анан катыңды оку деген белги болгон. Түшүнүңөрбү? Бул белги, муну колдонсо дагы боло берет. Эгерде кайсыл жерде бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде коркунуч болсо, аны кадырлабайт, барктабайт, андай учурларда 786 деген бисмилланын неси бар экен, саны бар, белгиси бар, аны колдонсо дагы ошо бисмилланын белгиси болот, аламаты болот. Бирок бисмилла дегендин каймакамы болбойт. Бисмилланын өзүгө берилген сообага берилбейт. Бирок белгиси гана болот. Түшүнүңөрбү? Не болду? Иннаху бисмиллахир-рахманир-рахим. Айтты, албетте ал улуу, мээримдүү, боорукер Аллахтын аты менен баштаптыр деди. Кур'ан-ы Каримде карасаңар, биринчи иннаху мин Сулейман. Экинчи ва иннах бисмиллахир-рахманир-рахим дейт. Ушундан кээ бир уламалар айтат, бисмилладан мурда дагы өзүнүн атын тааныштырса болот дейт. Андан кийин бисмиллахир-рахманир-рахим жазса болот дейт. Кичинекей кылып чекесине атын жазып, Эркебай, Серкебай деп, анан бияга бисмиллахир-рахманир-рахим деп койсо болот дейт. Экинчи бир уламалар айтат, жамааты, жок, бул кат өзү дейт. Ибн Хатимдин риваятында келет, бисмиллахир-рахманир-рахим ва иннаху мин Сулейман ибн Дауд иля Билкис, Малика Билкис деп жазылган дейт. Ошон үчүн бул жерде Кур'ан-ы Каримде айткан менен негизги катта бисмиллахир-рахманир-рахим ва иннаху мин Сулейман деп айтылган дейт. Түшүнүңөрбү? Анда эч бир ишкал жок. Биринчи жолу мен Аллахтын сөзү болот калат. Экинчи кол, үчүнчү кол уламалар ушун негизинде айтат. Бул аслында кат жазылганда бисмиллахир-рахманир-рахим башталган. Бирок катты жазып, кийин лифафага, конвертке салганда, конверттин сыртыга Сулейман ибн Дауд деп жазган. Түшүнүңөрбү? Сулейман ибн Дауд деп конвертке жазылган болот ал. Кур'ан-ы Карим ошонун сыртынан айтып атат, а негизи жазылганында кат не болгон? Ал башталган каттын бардыгы бисмиллахир-рахманир-рахим деп башталган. Ал эми башында кимден келип атат деген суроого жооп бериш үчүн мен Сулейман ибн Дауд деп жазылган дейт. Демек кыскасы, катты баштаганда өзүң тааныштырышың керек. Экинчи маселе, ар дайым бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазыш керек. Болбосо бисмиллахир-рахманир-рахимди окуп коюш керек. Анан максатка киришти. Алла та'лу алайя. Алла та'лу алайя. Вa'туни муслимин.
Alla ta'lu alayya degeni mağa karşı çıkpagıla, mağa baş kötörбөгүлө, boy kötörбөгүлө деген söz. Sebebi Süleyman aleyhisselam padişah ele bilesiңер, oşol wagtda Yaman dagın, oşol padişahlığı dagın Süleyman aleyhisselam'a karayt ele. Biroq al wagtda Yaman'ın padişahı ölüp, keyin Bilqis bolup kalgan edi. Biroq al Süleyman aleyhisselam'ı tanıyt ele, biroq agat Süleyman aleyhisselam'a kelip amile kılgan emes edi. Oşoň üçin aytdı, alla ta'lu alayya. Mağa karşı çıkpagıla dedi. Mağa karşı çıkpagıla, boy kötörбөгүлө, men aytkanımды kılgıla, men silerge dagı padişah bolam, men silerge dagı peygamber bolam dep özünün maksatını yetkizdi. Wa'tuni muslimin. Dördüncüsü wa'tuni muslimin. Musulman bolgan awalda kelgile. Musulman degen balдар İslam degen söz aslama yuslimi islaman lugatda manisi başiyu. İstaslama başiyu degen söz. Bette lugavi manası murat. Başı iyip mağa baş iyip kelgile degen söz. Wa'tuni muslimin mağa baş iyip unçukpay, karşı çıkpay kelgile degen söz. Düşünüңөрбү? Al endi musulman bolu istilahda manası var. İman keltiriп Allah Taala'nı tanıp degen. Al maselesi keyin. Birinci maselesi kat жазatkanda mağa karşı çıkpagıla, mağa baş iyip kelgile dep Süleyman aleyhisselam özünün maksatını ne kıldı? Açık bildirdi. Demek bu yerde muslimin degen söz lugavi manası, sözlükteki manası, al sözlükteki manası baş iýgen awalda men aslıma kelgile dedi. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Mağa karşı çıkpagıla, mağa baş kötörбөгүлө, mağa musulman bolgan awalyňarda, je baş iýgen awalyňarda kelgile dep kıska nuska Süleyman aleyhisselam özünün maksatını bildirip katty jiberdi kimge? Bilqisga. Anam ne oldu? Qalat ya eyyuhal mela'u. Oşonda bayağı ayal aytdı. Ya eyyuhal mela'u. Bayağı söz. Ey menin jakındarım, ey menin keňeşçilerim, aftuni fi amri. Menin manaw işime fatwa bergile. Manaw işime maňa keňeş bergile. Ma kuntu qati'atan amran. Men bir işti kese hüküm çıgarbaymın. Hatta teşhedun. Siler güwe bolguçaňar. Ceseler katışkanğa şeyin men özüm tarafından çeşimdi çıgarbaymın dedi. Bul balдар ayal kafir ayal bolgan, biroq akıldı bolgan. Akıldı bolgan. Oşon üçin özü çeşim kılbastan kat kelgenden keyin emelerin jakındарын toptoyt, vazirlerini 313 vazir bolgan eken. Ar bir vazirinin 10.000'den adam bolgan askeri. Uşunday çoň jamaat bolgan bular. Oşonda 300 adamı toptop, alardan bardan surayt, melep surayt, qalat ya eyyuhal mela'u aftuni. Aftuni keňeş bergile degen söz. Maňa akyl öwretgüle keňeş bergile degen söz. Biroq lugatdagy manası fatwa bergile degen söz. Aftuni ne degen eken? Fatwa bergile degen söz. Bul fatwa, futiya dep koldanot. Bul fatandan alıngan. Fatan degen söz, fata. Bul degeni küçükö tolgon jaş balany jigitdi aytat. Fatwa degen söz, küçtü söz aytylýat. Düşünüňörbü? Fatwa neken? Küçtü söz aytylýat, küçtü çeşimde aytylýat. Aftuni fi amri degeni, maňa küçtü oy bergile. Maňa küçtü çeşimdi aytkyla dep ne kıldı? Kayrıldı. Bayağı ayal. Demek bu ayal ayabay akıldı ayal bolgan, danışman bolgan, öz çeşim kılbastan eli menen, keňeşçileri menen, vazirleri menen ne kıldı? Keňeşdi. Demek maşvara kıldı. Düşünüňörbü, bu maşvara keňeşi ayabay jakşy nerse. Peygamberlerdin büt bardyň sünnet tarikasy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala hüküm düşürgen. Ve şaviruhum fil amr. Kur'an'da Allah aytat. Ve şaviruhum fil amr. Bolboson Peygamberimizge maşvaranın hajeti jok zaharan. Sebebi Peygamberimizge Allah Teala mardayım vahiy düşüp durat. Vahiy kelip durat. Malumat toluk kelip durat. Allah Teala tüzdep durat. Oşonday bolsa dagın Allah subhanahu wa taala ve şavirhum fil amr. Alar menen sahabalar menen keňeşip durgun dedi. Keňeşkende balдар ekinci taraftan dagın köňülni alasın. Bireýin oýuny surap koşsaň Allah süýünüp kalat. Ana dagın köňülni alasın, anaga da many beresin. Sen bilmegen neselerdi alar da aytat. Oşontup ne bolat? Jakşy sözler, jakşy çeşimler çygat. Oşon üçin aýtdy. Bul ayal aftuni fi amri. Menen işime fatwa bergile. Menen işime bekem küçtü çeşim çıkarıp bergile. Ma kuntu qati'atan amran. Bir işti men
kese hüküm çıkarbayman hatta teşhedun. Şahide yeşhadu degen güve boluşluk. Oşonda ele şahide yeşhadu degen sözü manası hazır boluşluk degen manası da var. Seler güve bolgonga çeyin men bu hükümde çeşim çıkarbayım degen söz. Birincisi güve bolup manasında. İkinci manası seler hazır bolup majliske kelip seler dagını katışmayınca ben özüm tarafından жалгыз bir hükümde çıkarbayım dedi bu padişah ayal. Düşünüңөрбү? Demek adam balası musulmanbı, kafirbi kim bolsa dagı çeşim kılganda, kengeş menen çeşim kılsa bu en жақсы çeşim болады. Bunda hayır болады, baraka болады. Allah Taala bekerige peygamberimiz buyurgan emes. Demek bu da ayal, akıllı ayal aytdı. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Dep alarga söz saldı. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. Allah aytdı biz ulu kuvve, biz güçlüyüz dedi. Bizim gücümüz de köp. Ve ulu ba'sin şedid. Biz katlı vuruşağız dedi. Ba'su şedid katlı vuruşkan. Yani biz şunday öcör, şunday biz batır elbiz, gücümüz de var. Allah Teala bizge güç kuvvet da bergen. Denebizde gücümüz var. Oşondayla uruşkandın yollarını жақсы bilemiz dedi. Biz kim menen uruşsak, alardan ardayım jengip algan batırbız. Artqa qaytpayбыз. Biz güçlüyüz. Ve ulu ba'sin şedid vel amru ileyki. Biroq özüň iş sana kaldı dedi. İşti özüň çeç. Fanzuri maza ta'murin. Özüň qara kanday hüküm kılasın. Özüň kanday hüküm kılsan kıla ber. Biz bardyga tayarбыз. Eger uruş deseň biz uruşabız. Jok uruşpagla deseň aga da biz tayarбыз dedi. Demek bu maşvara kıldı. Maşvara kılgandan keyin askerleri, vazirleri, ministrleri bardyga oturup aytdı. Bizde Kudayga şükür özüge jeterlik güç kuvvatыбыз var, askerimiz var, başkabız var. Biz Süleyman menen uruşsak, uruşup dele koya berебиz degen hükümde aytdı. Biroq fanzuri vel amru ileyki fanzuri maza ta'murin. Biroq özüň karap gör dedi. Özüň karap gör, kanday çeşim kılasın, anı özüň çeşkin dedi. Degende bu ayal aytdı. Qalat innel muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha ve ja'alu a'izzata ahliha azillah ve kezalike yef'alun. Bayağı Bilqis aytdı innel muluka elbette padişahlar bir ayılga je başka bir aymakka basıp girse afsaduha talqalap sarat dedi. Ve ja'alu a'izzata ahliha azillah. Alar urbat suylu adamlarını kor kılat ve kezalike yef'alun. Şunday kılışat dedi. Yani aytdı, uruştun hiçbir faydası yok dedi. Uruş bolsa tal qaranıp yok bolat dedi. Sebebi Süleyman Aleyhisselam'da bilet. Çoğun padişah, çoğun peygamber Allah'dan kelgen. Anın aslında bizim güç kuvvet, bizim askerler, bizim dayardık hiç dege olbaydı. Bizde Allah jönünü talqalap çok kılat dedi. Uruş bolgondan keyin uruşta ne bolat ballar? Söz sürde ikinci taraf talqanan çok bolat. İnnel muluka iza dakhalu qarya. Padişahlar bir ayılga kirse afsaduha buzup salat. Talqalap salat. Ve ja'alu a'izzata ahliha azillah. Alardan en aziz bolgan, urmasıylı bolgan adamlar qora bolat. Mana hazır Orus menen Ukraina uruştu ballar, uruşup atat. Ne oldu? Mamleket talqalanıp ketdi. Baylar qor bolup köşede kaldı. To'g'rimi? Ve ja'alu a'izzata ahliha azillah. Ülleri var, жақсы yaşadık adamlar, koru bolup, bomuştay bolup köşede kaldı. Tilimçi bolup. Allah saklasın. Ağa şehir mınav Siriyada olgan okuya ne oldu? Mamleket çok bolup ketdi. Uruş bolganda söz sürde ikinci bir taraf ne kılat? Çoğun bir jamanlıkka uçurayt, al talqalap çok bolup ketedi. Oşonu eskertdi. Seler uruşabız dep atasыңар, biroq uruşkandan keyin ne bolot? Natija biz 100 yıllar kurgan mamleketlerimiz bir eli vaqtda sabatda bardığı talqalanıp çok bolat dedi. Düşünüңөрбү? Akıllı ayal ele. Qalat innel muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha. Allah ayal aytdı. Elbette padişahlar bir ayılga kirse bir şaharga mamleketke kol salsa afsaduha. Ana buzup salışat. Ve ja'alu a'izzata ahliha azillah. Azizlerini kor kılat. Ve kezalike yef'alun. Ve kezalike yef'alun degen ayet ballar keybi ulamalar aytat Bilqis'in sözü deydi. Anda kezalike yef'alun degeni şunday kılat, gelecekte şunday kılışat degen söz bolat deydi. İkinci bir cemaat aytat ve kezalike yef'alun degen Allah Teala'nın sözü. Bilqis'in sözü ve ja'alu a'izzata ahliha azilla minen tügögen ve kezalike yef'alun degen Allah Subhanahu ve Teala'nın sözü deydi.
Анда Алла Таала айтып атат. Ne болот? Ушундай болот. Уруш болгондо уруштун лазимий натыйжасы не болот? Таркаланып, bir мамлекет жок болуп кетет деген сөздү эскертти. Wa inni mursilatun ilayhim bihadiyya. Анан кийин бул аял ойлонуп туруп айтты, мен буну сынап көрөйүн деди. Сулайман алейхиссалам сынап көрөйүн. Inni mursilatun ilayhim bihadiyya. Мен ага бир сыйлык же болбосо белек берейин. Фаназиратун бима яржиул мурсалун. Анан карап көрөйүнчү, элчилерим кантип кайтып келет экен деп, баягы аял ойлонуп ошол чечимди кабыл алат. Түшүнүңөрбү? Бул аял айтат, мен буга хадия берейин дейт. Хадия менен адамдын жүрөгүн алат дейт. Туурабы? Хадия менен жүрөгүн алса болот дейт. Урушуп талкалагандан көрү хадия берип, белек берип, сый берип, не кылайын, анын жүрөгүн алып көрөйүн деген максатта хадия жиберет. Максаты мындай болот. Максаты эгер бул хадияны, белекти кабыл кылса, бул падыша. Эгер белекти кабыл кылбаса, бул пайгамбар. Эгер пайгамбар болсо, ал белекти кабыл кылбайт деген максатта ал не кылат? Хадия даярдайт. Хадия дагы балдар ушундай кылат, ошол заманга жараша алтын, күмүш, ошол убактагы эң кымбат баалуу нерселер бүт бардыгын даярдап, анан кийин не кылат? Аны жиберет. Элчилери менен Сулайман алейхиссаламга жиберет. Ушуну кабыл кылып коюңуз биздин тараптан деп не кылат? Элчилер барат. Түшүнүңөрбү? Ошону айтты. Ва инни мурсилатун илайхим бихадия. Мен аларга bir белек жиберемин. Фаназиратун бима яржиул мурсалун. Мен кийин күтүп турамын, карап турамын, пайгамбарлар, элчилерим кандай жооп менен келет экен дейт. Баягын даярдайт балдар, даярдап, бүт баарын даярдап жөнөтөт. Элчи жөнөтөт. Сулайман алейхиссаламга Аллах субхану ва таала вахий менен билгизет. Пайгамбар бул вахий менен билдирет. 30 фарсак калганда эле билет дагы Сулайман алейхиссалам аларды күтүп алыш үчүн даярдайт. Даярдык көрөт. Куртубиде имам Куртуби рахматуллахи алейх Бани Исраил баяттарды зикир кылат. Ошондо даярдайт, ушундай окумуш кылып даярдайт элчилер күтүп аткан жерлерине. Аскерлери, алтындары, күмүштөрү, чымчыктары, куштары, жиндери бүт баарын даярдап коет. Баягылар келип эле баягы байлыкты көрүп, Сулайманга жетелеп эле алып келген белегине уялып калышат. Белегин алып барып бергенден уялат. Ушундай чоң белеги бар адам болсо, мен буга кантип уларды беребиз деп уялат. Түшүнүңөрбү? Даярдайт дагы, күчтүү кылып даярдык кылып коюп коет. Кана алып келчи, эмне алып келетасың көрөйүнчү деп. Түшүнүп атасыңарбы? Бани Исраил баяттарда келет. Бул баягыдайда бирөө курманын багы бар экен бирөөдө. Чоң гектардаган 100.000 гектар курма багы бар экен. Анан ага бирөө хадия алып барат экен, курма алып барат экен. Хадия алып барат экен, курма билбейт дагы, курманын сахиби экен. Дүйнөнүн бүт курманы ошонун колунда экен билбейт экен. Чара базардан эң кымбат курманы алып барат экен. Анан өтүп бараса караса, бул жагы курма, бул жагы курма, бул жагы курма. Чара алып барган пакетин уялат экен. Билбесе не болот. Бул дагы бечара өзүнүн оюнда билкесе кандай неме алып барды, аябай көп дүйнөнү алып барды. Бирок Сулайман алейхиссаламдын алдындагы дүйнөнүн астындагы эчтеке эмес эле да. Ошого мен көрсөтүп коеюн деп өкүм кылат дагы 30 фарсак алдын эле жерден не кылат? Даярдык кылып койгон болот. Ошолордун баардыгын көрүп эле баягы каситтер, элчилер келгендер баардыгы белектерин көтөрүп алып, уялышып, башын ийип келишет. Түшүнүңөрбү? فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَرَغَلَ Сулайман алейхиссаламга келгенде, قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ Силер мага малыңар менен жардам бересиңерби? Силер мага жардам бере турган болуп калдыңарбы? فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ Алла берген нерселер мага аябай көп. فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ Силерге бергенин караганда, Алла мага берген нерсе 1000 эсе жакшыраак деди. Сулайман алейхиссаламга берилген нерсе балдар дүйнө ахиреттин бактылуулугу. Дүйнөнү да берген, ахиретти да берген. Сеники дүйнөң берилген, бирок дүйнөң дагы кичинекей эле аз, көп эмес. Сулаймандын алдында сеники баягы 1000 гектар багы бар адамдын алдындагы 2 килограмм курма сыяктуу эле. Туурабы? Сен ошончо байлыгың менен мага келесиңби деп не кылды? Таң калып айтты.
Kâle felemma câe Süleyman kâle etumiddûneni bimal. Aytdı sizler mağa malыңar menen, baylığыңar menen jardan bereyin dep atasыңarбы? Fema ataniyallahu hayr. Subhanallah. Allah bergen nimet mağa öte jakşı nimet, öte köp nimet. Mimma atakum. Sizlerge bergenge karaganda Allah bergen nimet aябай jakşı men asımda. Bel antum bihadiyetikum tafrahun. Bel antum bihadiyetikum tafrahun. Sizler özüңөрдүn sıyıňar menen, je özüňөр beleňер menen, hadiýaňar menen özüňөр kursan bolasuňar. Men sizlerden hadiýaňar menen kursan bolboýmun dedi. Sizler berip meni kursan kıla albaysıňar, süýünte albaysıňar dedi. Allah'ın dostları ballar, peygamberler, avliyalar belek berse süýünbeyt ballar. Çoğun bu kişini Allah'ın hediyesiyle kabul kılıp koyat. Biroq süýün kaladıgan deňelde bolboýdalar. Çünkü belekti böyle berse hadiye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabul kılış gerek. Biroq ayabayla süýünüp o hadiyanın negizinde özün jogotup maksatını unutup kalbaydı. Çünkü aytdı sizler apken hadiyaga özüňөр süýüngülö, biroq men süýünbeymin dedi. Men muga muhtaç emesmin. Bul maga zaryldy emes, zarylçylygyndan maga keregi jok dedi. Oşonu aytdı. Fema ataniyallahu hayrun mimma atakum. Allah bergen nerse sizlerge bergenge karaganda maga köpürөөк, jakşyraak bergen. Bel antum bihadiyetikum tafrahun. Özüňөр hadiýaňar menen özüňör süýünesiňör. Men buga süýünbeymin dedi. Demek ahlullah, avliyalar, peygamberler dünyanın kelgenine, ketkenine süýünbeyt ballar. Allah negezi süýüngen nersesi Allah'ın hükmüne itaat kılsa oşoga süýünet. Kim Allah'ın tanımda yaşasa oşoga süýünet. Onun için Allah'ın dostlarının aldığında çoğun kişine hadiye degen bolboýt ballar. Kişineke bismaqdagın hadiye, çoğun hadiyedagi hadiye. Alarga birdey barabar bolat. Çünkü Allah'ın dostları, avliyalarga çok milyon so'm akça beresinbi, je bir misvak beresinbi, bir deysin. Bu çoğun hadiye berdi dep, buga jakşyraak mamile, kişine hadiye berdi dep, buga kişine basıraak mamile kılbaydı. Alar bir de mamile kılar sebebi, alardı hadiye aldabaydı. Belek alardı alday albaydı. Beleğin özün kursan bolasın, men kabul kıldı rahmat dep. Bolak sen bergen beleğin menen tigi bir son bergen adamın ortası bir deyle ökövünü bir deyle kabul kıladı. Düşünüňärmi? Birincisi. İkincisi ballar kabul kılbagany sebebi bul rüşvat da bolat ele. Rüşvat da bolat, oğuzun maylanat. Anan Süleyman aleyhisselam dawatyny kıla alбай kalardı. Turabı, jegen adam ne ola jegen oğuz uyalat deydi. Bireýdigini jep koysaň, keyin hakty aýta alбай kalasın. Hakty aýta alбай kalasın. Şonuň üçin moldalar, alımlar, imamlar, din hizmetkerleri hakty aýtyş üçin hiç kimden akysyn jebes gerek. Hiç kimden akysyn jebesek, sen korkpay aýtasın. Şariatты taza aytasın, başыңды kötörüp aytasın, hiç kimden korkpoysun. Anan jep koygan bolsoň, anda kıjagat bolasın. Anda burmalaysın. Turabı, ayağına, buyağına çoyup, masala aytkan hareket kılasın. Jep koygosun da, Hudaýdy da razı kılayın deysin, pendesini de razı kılayın deysin. Biroq anday bolboýt. Anday bolboýt. Düşünüňärmi? Oşon üçin ne kılıç gerek? Süleyman aleyhisselam bu jerde anday kılgan jok. Qala atumiddunani bimal فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم. Aytdı, bar qaytıqla dedi. Bunu beleğine de alıp qaytıqla. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَالَ لَهُمْ بِهَا. Biz sizlerge uşunday askerleri menen, uşunday neler menen, saldatlar menen gelebiz. لَا قِبَالَ لَهُمْ بِهَا. Sizler alarga turuştuk bir albaysyňar dedi. Biz alıp kelgen askerlerge sizler turuştuk bir albaysyňar. Alarga karşı çıgalbaysyňar. وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً. Sizlerdi oşol jeriňerden kor kılıp çıgarabız. Kor kılıp kuup çıgabız. وَهُمْ صَاغِرُونَ. Sagirun degende kor bolu, basınıp yaşbol degen söz. Düşünüňärmi? Al jerde basıngan awalda kalasyňar dedi. Birinci oşol bayağı Malikanyň sözünü Süleyman aleyhisselam dagı ne kıldı? Tasdiqlap koydu. Bizge mal mülküňe keregi jok, eştege keregi jok. Irji ileyhim bar jönö. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَالَ لَهُمْ بِهَا. Bizlerge uşunday bir askerler menen, jokerler menen barabız. Sizler alarga karşı çıga albaysyňar, karşı turuşluk bere albaysyňar. وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً. Oşol jeriňerden sizlerdi kor bolgon awalyňarda çıgarabız. وَهُمْ صَاغِرُونَ. Sizler kor bolgon awalda, basıngan awalyňarda kalasyňar dedi.
Bugün bu sabak şu menen tügördü. İnşallah keyingi sabak Kuda kalasa ulu nemenin kıssanın ulandısı okuyanın keyingi sabakta gelir inşallah. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke. Min Allah'ın adıyla la ilahe illa ente. Ve tub aleyna mevlana sallallahu aleyhi ve sellem. Alhamdulillah Rabbil alemin. Rahmetike ya.